Slika Srpska narodna skupština u Sremskim Karlovcima 1. maja 1848. godine slikara Pavla Simića, popularno nazvana Majska skupština 1848. jedno je od onih dela koje svojim istorijatom, odnosno svojom temom, okolnostima u kojima je nastala kao i specifičnim životnim putem, pobuđuje veliku pažnju kako stručne, tako i šire javnosti. Slika je od izuzetnog istorijskog i kulturno-umetničkog značaja jer predstavlja vizuelni dokument najznačajnijeg političkog događaja 19. veka u istoriji srpskog naroda koji je živao u okviru Austrijskog carstva, a to je trenutak proglašenja Srpske Vojvodovine. Pavle Simić jedan je od najznačajnijih slikara srpske kulturne istorije. Isto tako, njegova slika koja predstavlja Majsku skupštinu jedno je od remek dela novije nacionalne umetnosti. I ono što je zanimljivo jeste da je uvek imala neko posebno i istaknuto mesto upravo zbog svog značaja za razumevanje položaja srpskog naroda u okviru Austro-Ugarske monarhije. Ova slika nas je upravo zato i podstakla da u okviru priprema nove stalne postavke revizija kolekcije Galerije Matice Srpske pokrenemo jedan projekat koji se zvao rekonzervacije. Odnosno, želeli smo da preispitamo dosadašnje konzervatorske postupke i da uz upotrebu novih tehnologija i novih naučnih pristupa u konzervaciji i restauraciji dođemo do nekih novih otkrića i dođemo do toga da ovu sliku ne samo prezentujemo u savršenom stanju, već isto tako i da kroz analize dođemo do nekih novih podataka i novih saznanja o njenoj važnosti i vrednosti. U Kuveždinu se nalazio već od dužeg vremena akademski živopisac Pavao Simić, koji je izašao iz živopisne Bečke akademije pred Bunu, a u Buni prebegne iz Novoga Sada u Srem i zadržavao se od to doba kod mene u manastiru. Simić je bio u Karlovcima 1. maja 1848. kad je držana Majska skupština i gledao je svojim slikarskim okom kako je izgledala ta skupština. Ja ga nagovorim da nacrta na platnu sliku te znamenite skupštine Majske, koja će ostati zabilježena u istoriji našoj. I on je nacrta tako da je mogao posle u njoj portretirati glavne osobe koje su bile na njoj. Pisat će tako arhimandrit Nikanor Grujić, iguman manastira Kuveždina u svojoj autobiografiji. A da će novosadski slikar i bečki đak Pavle Simić zaista studiozno pristupiti izradi slike znamenite skupštine Majske, posvedočio je i češki novinar Zigfrid Kaper. Na proputovanju kroz naše Podunavlje 1850. godine on će u svom slovu o Sremskim Karlovcima i srpskom nacionalnom pokretu zapisati i da je neki mladi srpski slikar, Simić, predstavio je Majsku skupštinu na uspeloj slici čija je interesantnost tim veća što su sve osobe svome pravom liku slične. Patrijarh Rajačić, Grujić, Kaćanski, Jovan Hadžić, Đorđe Stratimirović, Prota Mataja, Bilovski, Subotić. Pokazat će se kasnije da je Simić ipak imao dosta dilema tokom rada na čuvenom platnu, uprkos činjenici da je osnovnu kompoziciju narodnog sabiranja skicirao još u Karlovcima tog 1. maja 1848. O tome u kojoj meri se slikar predomišljao svedoči fotografija nastala primenom infracrvene reflektografije, koja je danas jedan od nezaobilaznih alata u konzervatorskoj praksi. Ova slika je sticajem srećnih okolnosti bila primer za primenu infracrvene reflektografije. To je jedna tehnika specijalne fotografije koja se koristi u konzervaciji, koja je potpuno neinvazivna. Kada je još 2016. godine u Galeriji Matice Srpske bila organizovana jedna radionica sa stručnjacima iz
Istorijsko-umetničkog muzeja u Beču, Kunsthistorisches muzeja, koji su doneli svoju opremu i naravno kao jedan od primjera, ne znajući uopšte tada šta će da bude rezultat, stavili smo ovu sliku i infracrveni reflektogram je pokazao crtež koji je vrlo zanimljiv, koji ima jako puno predomišljanja, koji jako puno govori o onome što je bio način razmišljanja i kreiranja cele scene na ovoj slici. Stručnjaci iz Beča su uradili detaljnu analizu i obradu snimljenog materijala i na kraju poslali Galeriji Matice Srpske vrhunsku infracrvenu fotografiju, koja je u sebi nosila mnoštvo podataka. Oni su se pre svega odnosili na slojeve koji su nevidljivi golim okom, a govore o načinu pripreme slikara za rad, odnosno u slučaju Majske skupštine, pripremnog crteža. Na toj fotografiji moglo se vidjeti mnogo predomišljanja Pavla Simića dok je radio na samoj slici. To smo tada evidentirali, jedan period smo se udubljivali i analizirali smo to šta je Pavle Simić radio, kako se predomišljao, ali uglavnom se to sve završilo na nekim centralnim figurama same slike, gde smo vidjeli da je možda ruka patrijarha bila niže, da je jedan vojnik imao sablju, da u finalnoj verziji nema sablju. Podrobnije analiziranje infracrvene fotografije ukazalo je i na to da je neka prva verzija Majske skupštine bila bez ženskih figura. Pa i na samoj slici se da vidjeti da su dve ženske figure s leve strane slike malo drugačije naslikane. I zaista, ako je suditi po epistoli koju je 1. marta 1852. godine pesnikinja Milica Stojadinović-Crpkinja poslala Mini Karadžić, Pavle Simić je u vreme dok je u Kuveždinu slikao njen portret, Fruškogorsku vilu naknadno dodati. Moj je portret Simić dovršio. On me je molio da mu sedim da me izmala na Majskoj skupštini, pa tom prilikom i onaj portret dovršio. I vrlo dobro potrefio. Iz onih nekih ispitivanja koje su rađena i ranije na nekim slikama Pavla Simića, kolega iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, koji su takođe obrađivali dela Pavla Simića i radili infracrvenu fotografiju, Pavle Simić je bio sklon takvom načinu rada. Čak i pod jakim svetlom, da nije infracrvena fotografija vizualno ovako kad se posmatra, ti potezi se mogu vidjeti. To su potezi četkice, tanko slikani i to je prosto neosporno u poređenju i sa svim ostalim delima njegov potez. Ako je Simić te 1852. o kojoj piše Milica Stojadinović-Crpkinja još uvek radio na Majskoj skupštini, dorađivao je, izvesno je da će sliku poneti sa sobom sledećeg leta kada konačno bude napuštao Kuveždin kako bi se vratio u Novi Sad. Tada će i Nikanor Grujić po sopstvenom priznanju poslednji put videti ovo legendarno ulje na platnu. Kud se deo živopisni original Simićev, to ne znam. Jer ga nisam video od kako je iznešen iz Kuveždina. Premda mi je on govorio više puta dok je izrađivao na njemu slike, da će ga ustupiti meni u polak cene koju mu drugi obećaju. Koja usta rekla, ona i porekla. Istorija umetnosti zapravo jeste istorija slika, ali istorija umetnosti jeste istorija sećanja. Zahvaljujući tome što smo sačuvali grafiku, zapravo litografiju Srpske narodne skupštine, ona nam je bila svedočanstvo gotovo 1 vek da je postojala slika koju je naslikao Pavle Simić 1848-49. u manastiru Kuveždinu. Nakon toga, od 1853. godine, kada Nikanor Grujić beleži da sliku Majske skupštine više nikad nije video, nije je videla ni srpska javnost i srpska istorija sve do 1976. godine. To nam govori zapravo da jedna slika prati drugu i da jedna verzija proizilazi iz druge, baš kao što je to i bilo 1863. godine, kada je nakon Blagoveštenskog sabora Pavle Simić sam odlučio da litografiše ovu poznatu sliku i da je obznani javnosti i baci u prodaju. Objava koja se čuva u kolekciji Galerije Matice Srpske upravo svedoči o tome,
odnosno opisuje želju Pavla Simića da ovom grafikom povrati stari sjaj Majske skupštine i da oživi ideju tog narodnog sabiranja koja nije, nažalost, u međuvremenu zaživela. Važnost Srpske narodne skupštine, koja je 1. maja 1848. godine u Karlovcima držana, poznata je svakom Srbinu. Zracima ovog majskog sunca bio je i Blagoveštenski kongres godine 1861. ožaren. I naše nade još se na tim zracima zagrevaju. U ovom vidu i stvoru još do danas ovakvu Narodnu skupštinu u slici litografisanu nismo imali, zbog čega se nadam da će se tome srpski svet dostojno odazvati. Na neki način Pavle Simić je bio taj koji je imao inicijativu. Majstor litografije Bauer zajedno sa njim litografisao je kamen i nakon štampe ona je bila puštena u javnost. Ono što jeste zanimljivo jeste svakako zapis koji je ostao u letku koji je Pavle Simić objavio kada kaže da je ta slika na kamenu 22 palca visoka, a 33 palca široka i da je unutar nje on nacrtao slično ono što je nacrtao i na svom platnu u vreme revolucije. U galeriji Matice Srpske čuvaju se 2 litografska otiska Majske skupštine nastala 1863. godine. U Nacionalnom muzeju u Budimpešti nalazi se identičan primerak koji nam svedoči o tome da je u Beču ova litografija štampana u Štofsovoj štampariji. U istoriografiji postoji svedočenje ćerke Pavla Simića, koja je na osnovu priče koju je otac pričao ranije govorila kako je slika originalna Majske skupštine zapravo nestala nakon njenog litografisanja. Mi možemo samo pretpostaviti šta se tada u to vreme desilo, ali svakako jeste važnja činjenica da je Pavle Simić poneo sliku sa sobom, da je na osnovu nje napravio verziju za litografiju. Međutim, ono što nas zanima jeste šta se desilo kasnije sa slikom i da li je to jedina verzija koja je postojala, upravo iz razloga što se litografija znatno razlikuje od originalne slike. Nedovoljno jasni podaci o sudbini platna nastalog u Kuveždinu, kao i kompozicione izmene na litografiji, gde su izostavljeni ženski likovi i deca, a ubačeni neki koji nisu tog 1. maja 1848. bili u Sremskim Karlovcima, poput Branka Radičevića, sve je to otvorilo prostor za spekulacije da li su ipak postojale 2 verzije slike Majska skupština 1848. Ipak, pre će biti da je Simić u Beču original koristio tek kao predložak, a da je na samoj litografiji ciljano jače naznačio svedočene borce za nacionalnu stvar koji mogu doprineti obnavljanju srpske ideje i srpskog vojvodstva nakon Blagoveštenskog sabora. O tome je u ostalom pisao još 1892. Branislav Stanojević u Novosadskom listu Javor. Simić nije ni mislio da naslika baš one Srbe koji su bili na skupštini, već je hteo da mu slika bude galerija likova znamenitih Srba iz Periklovog doba ovostranog srpstva, iz zlatnih dana Majske skupštine. Tek činjenica jeste da je grafika Srpska narodna skupština u Sremskim Karlovcima 1. maja 1848. sve do 1960. godine bila jedino svedočanstvo o tome da je istoimeno ulje na platnu kad god postojalo, samo mu se zaturio trag. Možda bi čak tako i ostalo sve do danas da prilježni istraživač srpske nacionalne baštine u Mađarskoj, književnik i prevodilac Stojan Vujčić, nije na osnovu nekog starog kataloga, možda fotografije, zapisa ili beleške, zaključio da se ta slika nalazi u depou Nacionalnog muzeja u Budimpešti. O tome je obavestio slikara i istoričara umetnosti Pavla Vasića, koji je za račun ondašnje naše države pravio popis srpskih umetničkih spomenika u Mađarskoj. U svom dnevniku Vasić je zapisao da je 24. septembra 1960. i sam video remek delo
Pavla Simića. Već od prvog dana Vujičić mi je pričao o slici Majska skupština, koja se nalazi u Mađarskom istorijskom muzeju. Želeo sam da je vidim i po mogućstvu utvrdim da li je to slika Pavla Simića koje se kod nas zatorio trag, a koja je poznata po litografiji Bauera. Otišli smo u muzej i posle kratkih formalnosti slika je doneta u kancelariju. Od prvog pogleda bilo mi je jasno da je pred nama delo Pavla Simića. Zvučnost, kolorita, izvesna srodnost sa figurama na njegovim malim istorijskim kompozicijama, neki topao štimun karakterističan za njegove slike, bili su očigledan dokaz o tome ko je autor ove slike. Slika Majska skupština 1848. će u međudržavnoj razmeni konačno iz Budimpešte biti vraćena kući, tačnije u Galeriju Matice Srpske 1976. na 100. godišnjicu smrti Pavla Simića. No i dalje je bila nepoznanica kako je ona uopšte dospela u Budimpeštu i ti tragovi su otkriveni tokom istraživanja u sklopu projekta rekonzervacije u okviru pripreme nove stalne postavke revizija kolekcije Galerije Matice Srpske. U saradnji sa stručnjacima Mađarskog narodnog muzeja otkrivene su dve vrlo važne godine u istorijatu Simićeve slike. Jedna od njih jeste upravo godina kada je Majska skupština stigla u Budimpeštu, a doznao se i način na koji je Mađarski muzej došao u njen posed. Zahvaljujući sačuvanoj arhivskoj građi i pismima, saznajemo da je u drugoj polovini 1890. godine izvesni H. Bauer iz Beča, trgovac umetninama, što možemo pretpostaviti da je bio možda u rodbinskim vezama sa pomenutim Jozefom Antonom Bauerom, ponudio Narodnom muzeju Mađarske na prodaju sliku Majska skupština i istoimenu litografiju iz 1863. godine, što opet iz narednog pisma saznajemo, kao i zapisnika koji su vođeni, da su slika i grafika otkupljeni za muzej po ceni od 80 forinti početkom 1891. godine. To nam takođe potvrđuju i inventarne knjige koje smo opet zahvaljujući našim mađarskim kolegama mogli da vidimo, gde su upisane i slika i litografija, i nama je naročito indikativno za našu priču o slici da su dimenzije identične. Drugi važan podatak do kojeg smo došli je da je slika Majske skupštine bila izložena na velikoj milenijumskoj izložbi održanoj u Budimpešti 1896. godine. Kraljevina Ugarska je 1896. godine želela da jednom velikom nacionalnom izložbom obeleži 1000-godišnjicu doseljavanja Mađara na prostore Panonske nizije i Karpatskog basena. O značaju, veličini i obimu ove izložbe govori i činjenica da se prostirala na 520.000 metara kvadratnih sa 240 paviljona te etnografskim selom sa 28 kuća i manjih objekata. Izložbu je 2. maja 1896. godine svečano otvorio car Franc Jozef, a tokom 6 meseci koliko je trajala, zabeleženo je skoro 5 miliona poseta. Naravno da je glavni program bio usmeren na isticanje mađarskog suvereniteta i nacionalnog identiteta kroz predstavljanje 10 vekova nacionalne mađarske istorije, koja je prikazana po epohama sa mnoštvom dokumenata, artefakata, kao i umetničkih dela. U sklopu istraživanja saznali smo i da je slika Majske skupštine bila izložena u istorijskom paviljonu u sali u kojoj je predstavljena Mađarska revolucija 1848-49. godine, i zahvaljujući jednoj arhivskoj fotografiji do koje smo došli, mi vidimo da se slika nalazila iznad ulaza, a da je pored nje bio portret generala Henrika Dembinskog, nepoznatog autora iz 1880. godine, inače glavnog komandujućeg Mađarske revolucije, koji se i danas nalazi u Narodnom muzeju. Inače, u ovoj prostoriji, pored umetničkih slika,
Mađarska revolucija, odnosno Mađarski rat za nezavisnost je bio ilustrovan i mnoštvom arhivskih dokumenata, zastava, oružja. Nakon milenijumske izložbe slika Pavla Simića Majska skupština 1848. godine vraćena je Mađarskom narodnom muzeju, gde ju je 1960. godine u depou pronašao Pavle Vasić. O tome koliko je važna slika Majska skupština 1848. Pavla Simića govori činjenica da je ona uvek bila deo stalne postavke Galerije Matice Srpske od trenutka kada je sredinom 70. godina prošlog veka stigla u Novi Sad. I upravo zbog toga je i ona u procesu pripremanja nove stalne postavke bila nezaobilazni deo velikog projekta rekonzervacije. Rekonzervacija je bio projekat konzervatorskog odeljenja sa idejom da se neke od najznačajnijih slika ponovo pregledaju, ponovo ispitaju i da se uz upotrebu novih tehnologija i novih znanja koja su na neki način ušla u konzervatorsko odeljenja muzeja, dođe do novih otkrića, da se sazna više podataka o samom načinu slikanja, o njenom originalnom izgledu i da se pred javnost donesu neki novi podaci. Rad na konzervaciji i restauraciji jedne slike počinje mnogo pre nego što konzervator stavi svoje ruke na nju. Prvi koraci su svakako različita ispitivanja, istraživanja, prikupljanja podataka o umetničkom delu, gde su uključeni mnogi. Kustosi, istoričari umetnosti, konzervatori, arhivisti. Konzervatori imaju danas na raspolaganju veliki broj tehnologija i tehnika koje daju informacije dragocjene i za priču o istoriji same slike, ali i za priču o mogućim konzervatorskim rešenjima. Na tim temeljima odgovara se na ključno pitanje koliko i kad treba uopšte zadirati u materijal slike, jer svaka operacija nosi rizik. Balans između tog rizika koji se pojavljuje kod svake konzervatorske intervencije i mogućeg benefita kao što je otkrivanje originalnog kolorita, upravo to je ono što se procenjuje u pripremnoj fazi konzervatorskog postupka. Kako je nama Majska skupština remek delo i ključna slika naše stalne postavke, osnovna ideja za početak konzervatorskih radova na slici Pavla Simića jeste bila da se ukloni završni sloj, odnosno zaštitni sloj izuzetno degradiranog požutelog laka. Taj lak je zaista veoma bio degradirao i promenio kolorit same slike. Na osnovu raspoložive dokumentacije koja se čuva u kartoteci konzervatorskog ateljeja Galerije Matice Srpske, poslednji konzervatorski radovi u galeriji su rađeni 1979. godine, nekoliko godina posle pristizanja same slike u Galeriju Matice Srpske. Iz samog kartona nema previše informacija, osim da je bojni sloj bio blago zaprljan, degradiran, par sitnih oštećenja na samoj slici i da su konzervatori blago očistili sliku i vernirali, doslovno tako je stajalo. U analizi slike korišćena je još jedna jako važna tehnika, ultraljubičasta luminiscencija. Ona između ostalog daje konzervatorima informaciju o lakovima korišćenim na slici, određenim pigmentima, pa čak govori i o ranijim intervencijama ili preslicima, pošto oni imaju različitu luminiscenciju. Dalje, ono što je na ovoj slici rađeno jeste jedan dublji pogled u materijal slike koji je sad novi deo, odnosno dalja ispitivanja u okviru oblasti koju zovemo nauka o konzervaciji ili conservation science, nekada arheometrija. To su sada razne fizičko-hemijske metode ispitivanja materijala. Galerija Matice Srpske već godinama sarađuje sa 2 laboratorije koje rade u Srbiji i bave se takvim ispitivanjima i mogu da kažem da smo na neki način dosta zajedno gradili tu oblast. Jedna je Institut za nuklearne nauke Vinča, sa kojima često smo radili, pa i na ovoj slici, na ispitivanju pigmenata, jednom metodom koja se zove XRF, neinvazivna metoda, a druga laboratorija je Heritage Lab, laboratorija za ispitivanje materijala u kulturnom nasleđu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koja je takođe opremljena za neinvazivna ispitivanja, tako da kombinovanjem ekspertiza obe laboratorije
uz saradnju konzervatora, kustosa i tako dalje, dobijaju se podaci koji su od značaja za razumevanje palete pigmenata koje je slikar koristio, onda recimo pigmenata koji su bili u preslicima i retušima, gde može čak i neko eventualno datovanje da se odredi, kad je mogla biti možda urađena neka konzervatorska intervencija, ukoliko nema dokumentacija, a vrlo često nema kad su bile te konzervacije. Takva ispitivanja dakle daju nam podatke koji tvore jedan ukupan korpus znanja o jednoj slici, odnosno u slučaju Majske skupštine predstavljaju pravo bogatstvo informacija o radu Pavla Simića, eventualnim kasnijim restauracijama, njihovom broju i vremenskom razmaku između njih. Slika je ušla u konzervatorski atelje 2021. godine u nekom momentu i započeti su ti prvi ispitivački radovi. Urađene su klasične probe koje su deo procedure konzervatorskog ateljeja Galerije Matice Srpske. Sam postupak i same probe su pokazale da su to uobičajene procedure za uklanjanje starih lakova i postupak uklanjanja laka započet je od bele boje. Prvi tufer koji je spušten na belu na trobojci i kada se otvorila ta bela, shvatili smo koliko je to velika razlika u degradiranosti samog laka. Postupno, lak je uklanjan, gde sam praktično uveličavao konstantno tu fotografiju i pokušavao da otkrijem šta se tu ispod još nalazi da ne bismo izgubili neki dragoceni deo same slike ili bojenog sloja. Proces čišćenja je bio dug, spor, trebalo je dosta strpljenja i hrabrosti da se ceo taj proces uradi, zato što konstantno su se pojavljivale neke nove stvari. Prve indikacije da na slici ima velikih preslika bile su na prelazu između mase na slici, figura i pozadine, gde su se otvarali neki svetliji tonovi koji su bili prekriveni tamno-bravom bojom. Kasnije, u toku postupka čišćenja, počeli su da se pojavljuju detalji poput kubure, pa čak i likovi koji su bili evidentno preslikani bukvalno crnom bojom, a sam stil slikanja jasno je govorio o tome da je to originalno i izvorno autorski bilo naslikano. Problem je sad kod određivanja perioda kada je to preslikano. U tom periodu su korišćene, da kažemo, iste ili slične vrste pigmenata i teško je sad odrediti da kažemo ne, ovi pigmenti se nisu koristili 100 godina pre, jer to je taj neki period kada su te boje postojale. I verovatno i oni koji su radili preslik, pa čak i da je možda radio sam Pavle Simić, to su te boje. Kroz sam postupak rada veoma se vodilo računa o materijalima koji su upotrebljeni u konzervatorskom postupku, odnosno u samoj restauraciji. Za tu potrebu korišćene su akvarel boje, znači potpuno reverzibilne, koje u svakom momentu mogu da se uklane. I sam lak, odnosno završni sloj na restauriranoj slici, isto tako je uklonjiv i reverzibilan. Današnji pristup konzervaciji sa svim ovim ispitivanjima koja su urađena, svim podacima koji su prikupljeni, metodama koje pre 50 godina recimo uopšte nisu bile deo normalne konzervatorske rutine, sada nam daju jednu bogatu dokumentaciju koja ostaje za budućnost. Ono što je nevidljivo okom, danas mogućnost tehnološka postoji da se to dokumentuje i da se ostavi za buduće generacije. To je doprinos kulturnoj istoriji. Ono što nigde iz dokumentacije koje se čuva u kartoteci konzervatorskog odeljenja Galerije Matice Srpske nije stajalo, to je da je Simićeva Majska skupština praktično isečena. Tačnije da originalni format same slike očigledno nije ovaj današnji. Ilustracije radi, figuri sa desne strane, za koju se pretpostavlja da je Jovan Hadžić, nedostaje deo cipela, odnosno njihov je vrh izašao iz formata. Kada se pristupilo uklanjanju tutkalne trake oko ivice cele slike, shvatili smo da je slika isečena iz nekog originalnog formata. A ono što smo mi ovako u nekom razmišljanju i vizuelnom posmatranju slike diskutovali, to je da, na primer, leva polovina slike je malo nejasnija, odnosno tu smo došli do nekog našeg proračuna da fali nekih 12 do 15 cm slike. Ako bismo gledali po nekom, kažem, tom vizuelnom, gde nam je taj jedan luk potpuno odsečen, gde je jedna figura odsečena u lak, tu vidi se samo desna ruka i lik, ali leđa i ceo taj lakat i sve to je odsečeno. To prosto nije uobičajeno za Pavla Simića koji je bio vrstan slikar i ne verujem da bi to sebi možda dozvolio. To je sad nešto što će se verovatno još raditi i razmatrati,
Mi smo se čak igrali malo i sa veštačkom inteligencijom, pa smo pokušali da unesemo neke parametre dimenzija, da vidimo šta bismo dobili tu, gde smo na kraju dobili kao taj nezavršeni luk, figuru i tako. Sve ima smisla, ali ostaje sad na znaku pitanja koji će se možda jednog dana i razrešiti. Nisu samo prvobitne dimenzije Simićevog platna ostale bez nedvosmislenog odgovora. I dalje je nejasno zbog čega je Majska skupština nakon štampanja litografije ostala u posjedu Bauerovih, umjesto da slikar ispuni obećanje dato Arhimandritu Grujiću. Biće najverovatnije da je slika predstavljala svojevrstan zalog da će Simić platiti litografisanje, te da na koncu zarada od grafika ipak nije bila dovoljna da se dug izmiri. No i pored svih još uvek otvorenih pitanja, prilježan rad na slici, od arhivskih istraživanja i ukrštanja podataka, do upotrebe novih tehnologija i novih znanja, koji su ušli u konzervatorska odeljenja Galerije Matice Srpske u postupku konzervacije i restauracije Majske skupštine, rezultirao je mnogim novim saznanjima o patriotskoj ikoni Pavla Simića. Upravo je to bio proces koji je za Galeriju Matice Srpske bio izuzetno važan. On je dugo trajao, ali ono što je rezultat jeste da je ponovo u centralnoj sali, na centralnom mestu nove stalne postavke, Majska skupština Pavla Simića.